testpäev, nüüd me alustame loogist. We're gonna take this one over to 275 Halstead, 384 Stuyvesant. We're gonna take it over to 155 Morgan. Just another day living in the hood, just another day around the way. See on kolmapäev. Well, it's a beautiful day in the neighborhood, a beautiful day in the neighborhood. Dominik on juumis. Dominik joob. Aga see on normaalne. Täna on neljapäev ja me alustame homselt juba. So I play the tech close, my fingers on the trigger. Don't wanna get wet, so they steps, cause mine's are slightly bigger. But better yet, I'm a threat, so you better walk or get sketched out in chalk. Täna on meil reede. Ja nagu te kuulete, siis mingid asjad teevad meile hääled. Another day around the way. Hey. Just another day living in the hood, just another day around the way. Feeling good today, feeling lovely, yeah. Just another day living in the hood, just another day around the way. Feeling good today, I feel good today, but I'm here to stay. time to chill, hit the hill, uptown, let's peep the sights. Shoot some pool, act a fool, cause it's on tonight. I'm doing the knowledge, it's not easy. Watching a cop cuff a kid for selling a clip to a DT. But it's home, so I flex, get pressures off my chest. Slip in the tape, now which hood should I hit next? Stomach ache, head to steak and take for a bean pie. Get a final call. Kui me nüüd tõsiselt võtame, mis me siin praegu teeme, siis me ootame praegu taksot, 6-kohalist taksot, et lihtsalt minna Vaarikasse. Ja Vaarikas teate, mis on? Seal on maasikas. Fake brothers claim there's no shame in their game. You know my name, show me your real with a brain. So it's back to the block, time to play. It's just another day around the way. Hey. Just another day living in the hood, just another day around the way. Feeling good today. Jäkujuss on täna klubis. Kes on klubis, Jäkujuss? Issand ebakuni. Jäkujuss! Kui lühid peaga näkku, siis on täielik pilsevist. Ja vot see on Joosep Bronkos lauaviivaga! Järgmine lugu, mis tuleb siia, on naljana mõeldud. A few moments later. Täna on esmaspäev ja me oleme taas kord Lätis. No nii, tulime võtsime poistega väikest Hesburgerit siin Lätis. On ju Peeru vagonid? Näe. Kakakott. Me oleme praegu Habib Foodis. Täna on neljapäev, 19.10 ja me valmistume homseks.
välja vabariigi seest, kes söövad meie leiba ja ei räägi fucking eesti keelt. tere kotid, täna laupäeva hommik ja kõik koos poravad kolmekesi. Comment Dominic Crunch. Laupäeva hommik, midagi kell, tšau, suke. Ma panin kuskil vanalinnas, kuskil värava peale kihti. Laupäeva hommik ja kell on 12. Täna on laupäev.